Najgore što sam doživjela u tom kontekstu je bila izjava na startu, mislim s oproštenjem, ne bu mene pička dobila. Znači, zamračilo mi se. Znači, ja sam odrasla u malom slavonskom mjestu, Nova Gradiška. Cijeli svoj život sam faktički tamo i svi su me tamo gledali ko nekog outsidera. Iako sam, znači, tad sam volila već automobile i vozila sam tu Hondu 4. generaciju i sve babe su me po selu mrzile. I da, i kad sam se preselila u Zagreb, mislila sam da je moja priča prestala. Znači da ja više nikad neću imati veze s tim. Veliki grad, nikog neću znati, Isuse moj Bože, kako ću sad. Znači ugašće će se to. No međutim, upoznala sam svog budućeg supruga, on je isto vozi Hondu, oduvijek je u tome. I ne znam, valjda nas je, baš je nas, mislim, Honda nas je u stvari spojila. I on me povukao u cijelu tu scenu, ajmo reći. Ja sam si mislila, Isuse Bože, sami ga je Bog poslao, jel, nešta, valjda bi vozila Kiju, ne znam, neki drugi auto, i onda s placa na plac i gotovo je moja priča sa autima i sa svim, sa brzinom. Ali evo, znači, on je u stvari krivac što je to krenulo u tom smjeru. I onda on shvatio da meni to ide. Naučio me još nekim stvarima koje uopće nisam znala. Što se tiče tih, ne znam, nemoj puštati gas, zabit ću ti nogu, zavezat ću ti nogu za gas i tak te šeme. Izvoli šaltat bez puštanja gasa. Još uvijek nisam to usvojila. Žao mi getribe. I tak, jedno s drugim nađeš se tu di je. On me gura dosta. On je se odrekao svog, financijski, kad imate jedan budžet, odnosno jedan obiteljski budžet, onda se neko mora odreći nečega. On se odlučio odreći je li vidio, možda meni ide bolje, ne znam, nemojte mu to reći. Ne, već imam više sreće, on to tako kaže. I on se odlučio odreći svog auta i prodati svoj trkači auto i sada evo guramo mene. Žene se moraju, valjda, ja mislim, dvostruko više potruditi da bi dobile, da bi našle mjesto pod suncem utrka. Zato što muškarci, mislim općenito, znači populacija misli da ženama nije mjesto za volanom u smislu utrkama, misle da je to muški sport. Ženama je mjesto u kuhinji, ženama ne ide vožnja automobilom, mislim ima žena koje stvarno dobro voze, ima žena koje stvarno bolje da sjede doma. I onda kad sam se ja krenula baviti s tim s čim se bavim je bilo dosta prepreka u smislu ružnih riječi, u smislu tog muškog nekog ega koji je narasao, jel neće mene žena, da ne kažem nekakve proste riječi, dobit. I onda je s vremenom, kak sam postizala nekakve rezultate, tako je dolazilo i prihvaćanje tih cijele scene na street raceu, da te prihvati, da dobiješ nekakav respekt. I sad ne mogu reći, sad stvarno nemam nikakvih, ima još, znači naravno da neko nije čuo ili nije vidio i fora je svima sad kad vide ženu, neke stvari su se promijenile, jel? Imamo i u drugim sportovima, muškim sportovima, kako to nazivaju, gdje se žene su jako dobre i jako uspješne, pa su valjda ljudi počeli onako drugačije to gledat. Najgore što sam doživjela u tom kontekstu je bila izjava na startu, mislim s oproštenjem, ne bu mene pička dobila. Znači, zamračilo mi se. Smračilo mi se i tak sam ga prešamarala. Znači, 3 držine sam otišla. Odmah se povukao, više se nikad nije pojavio. Ja tog dečka nikad više u životu svom nisam vidjela. A hvala Bogu, ako si znači, došao se natjecati, znači došao si sigurno još negdje. Došao bi. Bilo je jako ružno i ja sam se sama sabrala i rekla sam, u stvari moj inat je rekao, nećeš. Prva trka u Zagrebu, odnosno bila je u Velikoj Gorici, tad nisam imala svoj auto, 4. generaciju smo prodali, bili smo u planiranju kupovanja 5. odnosno te koju sad vozim.
i posudila sam auto od prijatelja. Ne znam i dan danas zašto on nije htio voziti, on je rekao budeš ti. I ja sam skužila da to kad se, znači to je bilo, ajmo reći, prvo profesionalno mjerenje, prva profesionalna utrka. Profesionalna u smislu da je organizirana, jel, utrka. I to je dobro, sve prošlo, bilo je super. Ja sam skužila da to meni ide i onda je ta želja za kupovanjem ponovo tog nekog auta bila onako još jača i veća i onda je to krenulo. Znači Gorica, ne znam koja godina točno, ali tamo negdje 2012. tako nešto. I onda smo složili tu 5. generaciju, odmah na godinu iza toga sam se natjecala s njom i tako je to krenulo. Imam niz pehara i ne mislim prestat. Osvojila sam u Zagrebu na Velesajmu 2. mjesto u svojoj klasi i tak. Mene smeta recimo što se s vremena na vrijeme na tim nekim utrkama pojave, ajmo reći, nekakve žene koje misle da tamo su došle samo sebe pokazati i nije bitno kako ona vozi, ono je bitno kako ona izgleda i koji auto vozi i onda mene to strašno smeta zato što ja se trudim da se na žene ne gleda u tom smjeru i da se dobije ta nekakav respekt od tih konkurenata s kojima se voziš u smislu natjecatelja. A ona je došla recimo pokazati sebe i nije joj uopće ništa drugo bitno i onda sruši sve ono kaj se mi trudimo. Znači ja ili bilo koja druga žena koja ima takav isti pogled kao i ja. Jel? Moj savjet curama je da ako nešto da se ne daju smest. Znači ako će misliti da neko će pričati ovo ili ono i ne znam ni ja, ako voliš auto, ako voliš brzinu, ako imalo imaš interesa za tom, ganjaj. Znači kad će doći tvoje vrijeme, ući ćeš u tu neku priču, možda ti se posreći, pa ne znam, bude ti to sve dobro, pa te neko prepozna, pa kreneš, pa mislim nije to lako, jel? Nije lako se uključiti u taj svijet, ali guraš. Mislim, nema tu neke formule za pojaviš se tu, pojaviš se tam, ide, ne ide, budeš zadnji, budeš prvi, digneš pehar, ne digneš pehar, Bože moj, jel? To je sve igra, zabava, ljubav.